atur gati awake nu mites dari nan lu. Lah kurnan sinten lek jumah. Gaene pragat pesu. Memunyah ken mau pelalian. Ben pidan awake lah kerjang kutine ben pidan. Bes terlalu sabar awake dari nan lu. Bes polos awake dari nan lu. Awake ngah kurnane dueg. Adi nyak dogen awake. Lugas sekonen angon kurnan. Ih, munyene manis gati. Loh, ya nyak lu angon kurnan ben pidan. Laka sing bang udiang, sing bang manting, sing bang nyakan. Pret. Nyak carejani sing lah kecer. Apa ngon beli sabun, ngon manting, apa ngon beli bas, jak beli darang nasi. Adik ini awake lah kurnan. Mimi, semangan berkerahuan kurnan ini. Kenapa ini? Kenapa sih lu? Semangan bengwel cari truk kehujanan. Awake ngwel uliannya. Ulian bikas beli ini nama. Memangnya kengken bikas beli ini? Dong sing nyadar beli. Gak ini peragat pesu. Sing nelek-nelek jumah. Men kengkenan beli. Weane ya timpali. Melah acara kuni. Acara apa? Acara meceki, acara memunyah. Oh lo. Enak gati pesawat nih. Oh. Menjujur kuni. Terus sube acara timpale peluang. Di ruangnya keluarganya jumah. Beli sing juari ya timpal-timpali lu. Saya aja gerada gerudug. Man beli juari lah kurang cara becice. Uyuk dogen kayak ini. Manipuan yang beli kenapa kude, yang gelem tuh timpalnya saya ajak gerada gerudug tuh orang ngurus nah. Dia yang orang ngurus. Aduh. Adi lemes gati bungut kurang nih. Loh, coba dulu poin den ngomong, lu misi muter-muter, beli sing ngerti no. Keto dogen sing ngerti. Dasar wani sing pekang aja kurnan. Makanya ngomong yang jelas, apa ngerti beli. Oh, apa yang jelas gitu. Beng-bengan kupingnya. Beli nak subuh berkeluarga ada nih. De cara nak terune. Saya nginep di Pisage. Ya nak butuh perhatian masih beli. Oh, apa Ben? Tuh dogen. Yen beli pesu, dampingin kurnane pipis, langsung bedak seduk cuma. Cara jani beli sing ngemang pipis, apa ngon beli bas, apa ngon beli darang nasi. Tuh bermasalah nih lo. Beli sing lah pipis, apa kone bang nyai? Makanya mgai, de peragat mau pelalian yak memunyah, pasing benyah keluargane nawan. Menggai apa kone beli lo? Tuh dogen bisa nggak ini? Nah, namun beli sini ngamuin kurnan, awake lakar merdi uling gini. Paling gertak sambal gen nyai. Apang tawangnya sana hidup tanpa diriku. Loh, lakar saja nyai menggedi uling dini. Pangsing ada beban hidup yang ini beli. Kena malu lo. Masa ketogan bengambul nyai. Pokoknya yang besingkuan mau yang dini beli. Adim kejang gati abana peraboti. Kompor, gas, panci, pengorengan. Ini kayak sertifikatnya abana. Akar kemudian yang ngambil sertifikat. Lakar adap yang kubuni. Beli ngelah tongos nih dogen adap nyai. Dije beli ngoyong. Terserah. Emangnya gue pikirin. Dan aki gitu lo. Jangan lu peraboti. Omongan baik-baik. Ngambil gede play lo gede play. Coba terlambat. Udah mesti ngerayu, Bin. Awas. Udah disiangnya, Bin. Udah disiangnya. Nih. Pokoknya ngelakan gede. Titik. Nih. Leben Bin. Udah disiangnya. Nyen sing siang nyai. Beli ngoyong joh dini. Nah, lamun nyai sing yang mempertahankan rumah tangga raga. Lamun las nyai ngalen belimu kalian coba. Beli lakar nganten buin. Kadang ada janda nganti yang beli. Seken beli. Lamun sing ugumu kalian beli. Sing kenapa? Bumbu yang gede. Ya nama canda beli. Subet tawang nyai ngetak awaki.
Baren getak mentogen ciut nyalenya ini.